Mas saya pernah ditegur itu Pak gara-gara Fatihah. Maka dia guru tak, iya ko raka pamulas si baraka kedua makanjak Fatihahmu, na raka ketiga si bawa keempat dia makanjak Fatihahmu, agak alasan. Itu pesan guru tak. Kira-kira agak alasan tak. Yel ilagorangi Fatihah pamulangi raka pamulangi si baraka kedua. Tapi untuk rakaat ketiga si bawa keempat ibaca biasa. Agak bedana. Pada sempajang, pada rakaat, pada puang Allah Ta'ala yunroi pangolo, idi matok baca. Tapi magi nangka malas si batik baca ibaca biasa, ia rode nang kalingai tawe, na payro nang kalingai tawe pakanjaki. Kira-kira agak alasan. Maka dia tahu pandrita narek ko iro ampai ke narek ko mupakanjake mak makadako nang kalinga jamae supaya manyamangi mangkalinga manyamangi masampajan na sabak manyama pereng kalingan na maka dia tahu pandrita berarti tania puang Allah Ta'ala mu katai mo sampajang jamaamu